ukuthi okay ufana nobaba ufana babudlamini njani baba siyaphila noma kunzima kuthiwe uyaphila umuntu mekubuza yes ngoba sivukile yeah sesingene kahle abantu sebesitholile basebengene kahle yebo sibengene yababona manje bangene alright sebengodownload ke i-app noma ngabuye uyapha ku Facebook page kaBaba uDlamini Khaya bani yebo Khaya Dlamini angazi ngizokubiza kanjani nje ukuthi ukhaya ngoba phela baba wami ukhaya hey manje uthi baba wami Dlamini ngasho ukuthi ukhaya Dlamini Mama Dlamini njani ma siyaphila baba njani nasikhona asibonge kunihlonipha ngiyazi ukuthi kunzima owele Baba Dlamini ngicela singene kuwena sithathe ukuhlehlele nathi emuva ukuthi kwenzekaleni baba ubhlungu udaba lunzima ngiyazi benifihla na izolo kwenzekaleni ingozi yenzeka ngomgqibelo ntambama yes yeah so sasesendlini sinomama so ngizwe inokho eminyango uma ngivula ngibheka ngifica abangani babo abantwana bami bathi malume abangani bethu bawile yes bese ngibuza ngithi bawe kanjani athi umunye umngani bangena emgodini bese ngiqale lapho ukuthiwa hayi khona makuthiwa umgodi ake ngigijime ngobheka so uma ngifika umngani wakhe ungikhombisa isivalo selift ama-lift ayi-2 khona le esebenza esijwayele vele ukuyisebenzisa kube khona le esayifica vele ingasebenzi nayo ivaliwe and ayafana kwangekho masayini yes yeah bese akhombe kule ingasebenzi bese ngiphuthume kuyona uye wami nami ngiya ngamandla ngoba phela ngithukile manje and ngibaboni vele ngivele ngiphuma endlini sengiyabamemeza abasabeli so uma ngiwuphusha lo mnyango umane nje uvuleke yes yeah ngokusheshsha futhi ukhombisa ukuthi awulokhekile ayikho into ewuvimba ukuthi ungavuleki so uma ubheka phansi kumnyama indlela ukuthi and kuyasabeka umuntu wasabaya ama-height uphathwa isiyezi ngalokusheshsha yes yeah I then ukuthi ngathi ukuthi ngisuke ngejubane sengihlela ngezansi manje ngiya down lapha eground ku-entrance mawungena ngithi ama-lift uyawubona ikhathi izinto ezibaba Dlamini ikhathi kwaku-around abo-8 angithi vele umgqibelo oh yes iy'ngane emafletini zidlala until late kunendawo yokudlala abantwana yeah so kule floor le ababekuyona kunendawo yokudlala abantwana okay yeah. Nina nikiphi ifloor ningaphezulu sika-5 but uma beyodlala badlala e-4th floor yeah badlala e-4th floor le floor le ihlala iy'ngane most yayo ihlala abazali abaney'ngane and vele abayigibeli lift uma beye ekhaya ngoba ngabatshela ngathi mina i-lift ungagangi kuyona ilomngozi beside lokho ithatha isikhathi eside lokuyehla nyo especially uma idlala iy'ngane so kanti khona abantu abadala abayidingayo phasi yes so ukuhamba nje and kulula yeah so uma ngifika lapha phansi eground ngifica the same ukuthi iminyango angithi imile kanje uma ngiwuthinta lo oqondene lo odala ingozi uyavuleka nakhona phansi so ngokwami ukucabanga shuthi wonke ama-floors because kunama-floor 7 ngokwami ucabanga since ingena ama-sign ingena lutho shuthi mhlambe uma uyithinta yonke mhlambe ngenzeka ukuthi iyayivuleka so uma ngiwuvula lo phansi still kumnyama akho bhandi akho bhodi elibekiwe ukuthi ama-lift awu-2 le file engasebenza ukungena khona abantwana akuvalwe lutho akubhaliwe lutho and nanoma iyayingenzeka kuyena leya nto leya ngozi even ukulomdala noma ubani yes ngendlela kuyiyona bangakanani aba-owele bazoba na-8 angisho kanjalo ingathi bazoba na-8 kusasa yebo kusasa so yenzeka lento nje sihlela ne-birthday yabo lebuhlungu ukuthi ibhedi izoba njani yonke sibabuza ukuthi ngifuna ama-gift bebetheni bebekhuluma ngani omunye befuna i-toys elikhulu lemoto bese ngiplanile ukuthi sizolithenga vele yes omunye efuna i-unicorn and already sengiyithengile udolo omkhulu oyi-unicorn oh yes ugele yeah and already bese ngiwuthengile right so ubuhlungu ngiyawubona yes ubuhlungu kakhulu so i-birthday bizoba khona lapha efletini besoyenzela esikoleni nothisha bese simtshelile so abezobu-2
khona bizoba le yasesikoleni ba celebrate Bebefunda- nezinye ingane bebefunda Overport. Overport bobabili. Yeah, Grade 1. grade 1. Grade 1. Yeah. Oh yes, yeah. So nasesikole bese arrangiwe yonke into. Yeah, yonke into bisi arrange. Yes. Yeah. So uma ngivula ke kulomnyango lo umnyama akuboni lutho ngisebenzisa i-torch phone. Mangikhanyisa ngibona into emhloshana down lapha phansi. Phansi impela ngibona no iskipper somfana wami. Yeah. So ilapha ikhanda seliyazola ngiyababona abantu behla beqhamuka begijima ngoba ukuphuma kwami ngalesikhathi ngqongoza ingane ithi ingane sebewele emgodini ngatshela unkosikazi wami. So shuthi wasala wamemeza naye. So baphuma nabantu. So ngingene kule basement le. And ungena kwami kulomgodi mase ngiphakathi yabona mawulula isandla sakho nawe umile umdala uqondile uphinde ulula isandla asiveli la ungene khona akakubona umuntu ome phezulu ebheka. Ngicabanga nokungena kwakho ngoba izingane zakho la wena kune risk enkulu la. Kune risk ngoba ngazi ngama ngaqhuma kumnyama ngingaboni nje. Yes. Yeah. So uma ngifika nami ngikhanyisa ngefoni angilandela umunye umfowethu angazi ukuthi wehla kanjani naye ezongilekelela bableeda ngalendlela eyithusayo ngangiqala ubona umuntu opha kanje ya igazi kumfana wami laliphuma emehlweni emakhaleni emadlebeni and even lesiphundu walimala kakhulu la angeke ngikumention lokho ukuthi kwenzakalani ngoba ku sensitive yeah but walimala kakhulu. And nentombazane yena ke ngangimuzwa yena ephefumula Ugele. Yeah, uphefumula ngamandla ngathi ufuna unqamuka umoya. Yabo. Umnyama la ulapha phakathi kuzona. Yeah, ngikhanyisa ngethoshi lefoni. Yeah. So ngoba ifoni yami yazi yasala phansi lapho ku basement umunye umfowethu wangithathela ngoba seyibona ikhanya ngilight vele. So bangilekelela abafowethu ngibakhipha abantwana so ngiqala ngomfana ngiyamkhipha ngiyombeka ngiphinde ngibuye. Abanye sebeziphushile lezi icaba bazibambile ngoba angithi masivuleka sihlehla sithi kahle kanje nje. So ukuze kube nesikhala esivulekile kwafuna basibambe umnyango isicaba lesi se lift. Yeah. Then thola imoto then ngibaphuthumisa mina esibhedlela ngoba manje ukulinda iambulance mhlawumbe intombazane nabo nayo ngaba ayiphili. Kube ngalinda imoto. Yeah. Ngabe mhlamba isekho kona. Yes. Nalo inhlanhla kwaleyo ukuthi uphila kanjani angazi. Honestly ngendlela ephakeme ngayo le ndawo akekho umuntu ongasinda ewela phaya. Yes. Yeah. Untombazane akashayikanga njengoboy. Into noma mhlambe nokwenza ukuthi mhlambe wawela phezulu kwaboy mhlambe. Into ngicabanga ukuthi wasindiswa umfowabo. Indlela engibona ngayo ngendlela okuyiyona shuthi bawa belandelana then wafika wawela phezulu kwamfowabo. Yeah, shuthi wasindiswa umfowabo ngoba inhlanhla leyo into engicabanga kanjalo yena ikhanda liqhumanga ufana wami laqhuma ikhanda. Yes. Yeah, ikhanda mama ngifika isiphethe sana ngicabanga ukuthi ethu ibhlungu mfethu le nto ngifiseli ngisho oyedwa umzali ngicabanga ukuthi ukuchopho lobuya ngoba kuhlangene igazi nento emhlophe mangifaka isandla esiphundu. Angifiseli umuntu mfethu le nto kufanele kunzima ngeke ngiphinde ngikhohlwe ngizophila nayo impilo yami yonke. Angeke ngiphinde ngikhohlwe okusho umfana washonela khona yeah ngoba ni ukumkhipha kwami sengimhambisa vele emotweni ngicabanga ukuthi wayengasekho ngoba sathi masifika esibhedlela babangenise wardini then kwathi wasilinde ngaphandle. After 30 minutes baphuma udokotela bathi sicela ukuni-update ngihlale phansi ngihlala phansi bathi niyawafuna amanzi then ngarealize ukuthi no then khona into wrong the moment esibuthi siyafuna yini amanzi yabona no khona into wrong. Then waqala ngentombazane wathi intombazane ikukhoma benza yonke imizamo ukuthi bayisindise and then useweza kumfana wathi sicela ukuxolisa kakhulu uthe efika la ufike vele ngasekho
sixhumile imshini nathi sizama ukuthi mhlambe sibuyise ipulse samphampa simfaka umoya kodwa cha sibonile ukuthi akasekho ngalesikhathi esifike yeah umfana usefihliwe umfana yeah besimfihla na izolo umfana wami yes kuphi ekhaya eHawiki yeah ntombazana unjani ugeli sakukhoma usuku lwesi9 namhlanje kukhoma yeah akakaphaphami selokwenzeka ingozi usenze ama operations awu2 abe successful yeah abe successful yeah yes yeah batho dokotela unenkinga encane like ama complications ngophefumula so bebemenze operation lesibili bizofaka ipipe lemqaleni lokuthi akwazi ukubreathe kahle aphefumula ukusho lokho mhlambe ngokwethemba lithi uNkulunkulu khona umusa azawenza ngasebengcono untombazana nginethemba sinethemba yes sikhuluma nani nje niphuma esibhedlela manje yeah ngiphuma kuyena esibhedlela yeah ngiphuma kuyena so sibasazoqhubeka bazame futhi odokotela kodwa okuningi kuba positive yeah kuba positive ulimale kakhulu yena ngoba utho khona udokotela omkhulu uzofika angazi ukuphuma kuphi but we expect so uyena uzobe sembheka ubonakala ukuthi yini mhlamba bangayenza ukuthi aqhubeka lulame but ukulimala kwakhe angithi washayeka ekhanda kwaba ni internal bleeding and then ispine salimala it's either ngicabanga saphuka okusho udokotela then kuba ingalo yonke nje iphukile namathambo bathu nama fracture so balihlanganisa ithambo khona into abazomenza zona nale emqaleni ithambo laphuka and nomlenze wathinteka laphezulu ngasesinqeni yes ithangeni yeah nosamthemba uNkulunkulu babudlamini ukuthi uzowenza yeah umusa ingane zakho ibile abantwana adini nabo kuphela yeah besibusiswe ngabo benibusise ngabo labantwana kule ndawo bese nihlala isikhathi esinganani kuyona besina 3 months sifikile khona sasuke eDaventport ngisimo sokuthi sasibona itransport kukude Devonport Center yeah imoto sinayo so umama mayimsebenzini ama-taxi amaningi like ala etown aphelela etown so mawukuthi useDaventport uzomela ukuthi urequest emosudilika and sometimes uphume late kunkinga lokho yeah so nasenimuvela eThekwini yeah ku central sithi senze iaccess emotweni yonke into esheshe yeah yes kanti ke sekuzo kwenzeka yeah abantu base building mhlawumbe senixhumane nabo ngoba bathintekile ngalesi simo ukusebenzisana nani abantu bathintekile bayafisa abaningi ukukhuluma nami abanye bang WhatsApp secretly yabo uzasho futhi ukuthi ngiyacela engishoyo ungangivezi indawo ungayitsheli umuntu ungaphatheki futhi kabi ukuthi asichamuke siyafisa ukukhalisana nawe but siyasaba so abantu basatshisiwe nje kanjalo nje phela basaba ukubonakala like bekhuluma nami ngoba abazi kuzokwenzelana kubona after emva kwalokho sekunama threats akhona yini mhlawumbe ama threats akhona uhomie usukhipha ama undercover agent like ufika nje umuntu eswenke kanje wena uyitshela ukuthi mhlawumbe ithini so angeke wazi uhamba around la kuma passage yonke lento and kanti should gadwa abantu ukuthi bakhuluma nobani especially mina understand wakudlamini ngoba ulimalelwe yingane wena yeah mina ngumnini webhilidi mhlambe fanele ngithi reach out kuwena yeah ngibheke ukuthi kuhamba kanjani kwenzeke njani sixoxisane sibonisane ngikulekelele ukuthi kwenzeke kanjani yonke into esikwazi akukho ukusebenzisana okunjalo why kuze ungene yeah lokho azange bakwenze and okubuhlungu kakhulu abafika ngisho lapha esibhedlela wakulimela ingane so omunye umuntu esihlalisana naye ngaphakathi la eflatini ohlala khona uyangitshela ukuthi no ngosuku lwengozi bafika bathi bazobona ama lift bazobona ingozi uthi okay bahlala nabo babachazile ukuthi okay ukubona kwabo futhi mhlambe kwenzeke kanje and sebechaza indlela thina kade sintakola mina ingane zami ukuthi
sizikhiphephi. Lo mfowethu lona uyasho wathi nina njengabaphathi be-flat, wena njenge-manager, khona umunye oyi-manager oyifikile, ungakwazi yini ukuthi sihambe sobona umzali esibhedlela, sibone abazali ngoba ingane zilimele? Wathi no, sisabhizi la, lokho kuzogcinwa ngakho. So umfowethu lo yena wafika esibhedlela ehamba nabanye abayi-2 bezosibona. Umuphi lo oyi-manager? No, akaze kufika i-manager qobo laphaya. So baphathi ne-manager kabikho umuntu akho cingo olingenayo ukuthi siyazwelana nani lutho? No, owake wafika nje esibhedlela ngesikhathi ingane zilimele, ababili abathathu laba abama-tenant